ole clear tu te kalau lom le vek chu wa o hei veina kan hriat angin assembly budget session an nei chhole mu pa ni a a then an chuak nol maya kan thlir chhawanga pumon puya punte aron chenoi angreng khop maya thil a chiar diklei thei me ulo ne an tol le na sa do khop maya chu ti rualin MNF lampang te congress lampang te po an ron che pui angreng khop mai video kan en chawang cheng sa sing ni da lain da thar te ro pui tak zeta han holding noya nimin lama kha ni veila ma thu te changin tu te nge sarkar in guarantee tan sak to ti te kha ron soyoma la hianin chief minister budget speech atang khan han en chuan mi za thum somriat progress partner zathum somriat pali tan kror som amor 34.04 crore lai da ania chu mi zathum somriat pali chu han holding nuaya sarkar sarkarin mi zathum somriat pali nena gurantora atang to tina ni CM special package sahian mi sang ni zasari som pathum lai avain crore som ni barukle point som ruk pani lai pek chua ani to boka chuwang chuan maso na ro pui taki he budget a hen kan mu aro pui tak zet ani pu speaker hey nimin lama khanin i veila ma tang bok khan ruang phurna poisa da ni lo ti te kha anon soin ka khia ruang phurna tan hian kumina hian noi zan hi da nia ni kumlama kan poisa da sa noi za thum laman ba nga om boka khalai kha kan lo en fu lo deuh te ponianga ron soi chuak tu te khan khalai kha rui kan soi fia duwa tin rui lo do na atana chan chuan atana le rui lo do na kan poisa da hi alom om khop maya hulhiap sot stay tan noi za thum somriat pathum 0.63 zit da ania rui lo do na ta na budget het thar siamin sang ni som ni baruk ni serita ni noi som li lai da ania vatlem ve han ti te pa khawma maro chu hei hi tuna tan chuanin athar ania wang hian ina tok ve thokhat viau don ni na langa tin pawar lama hianin hei EAP noya tuirini hydel project megawatt som ni pali pe chuak theite turte kanan da heng hian maso na tam tak kan kalpui dona ni ti hi alang chiang renga zirna education atan cror sang ni zani sing ni sang ni zakwa somruk banga 0.23 crore sang ni laise da ania samagra shiksha PM3 school le puk pui Mizoram engineering college hi sarkari na po ada poi mo zualani fiselna health lama hian crore sang riat somli pasari point pakwa paruk da ani boka healthcare max le ZMC ti changtlun nan sum engmo zat da ni boka social welfare nutrition le schedule tribe te tan crore sanga zathum som panga le point pali panga crore sanga noi sanga o 10 crore ti kalau da palani hi tiang da ani boka pu speaker agriculture nuai hen economic service nuaya crore nuai sam thum zariat sing pu speaker ka thil zia hi kalau ti sual na sa ni hi ap
โอ้น้ำเรารู้แหละนุนพุ่งจอยสานนานกุมดังอาละตีง่ายมีเราเต้นลักสไลด์ด่ะทาร์อันนี้เฮโลมมบกะมิวสิกเลอาร์ตโปรโมทเวลนัตูรตานหน่วยสมเลเอ็นเซียวจันปุยนัตูรหน่วยจ่าสมงาด่ะอันนี้บกะตินพีไอชีตุยปั๊มนัตูรอิเล็กทริกบิลอัตานครอร์สมสริปังอาด่ะอันนี้กุมคัลตาเมกอาอินครอร์สมปังอาลาอินด่ะทำอันนี้บกะผู้สปีกเกอร์ให้เตียงบัดเจ็ตkanan dah thari alomum tak mewa bawar bil purchase atangina hun taka kan pek thin awanga bato lawa ribet kan mu nuai zali somsari paruk te ke deposit le di thi atanga crore sang khazali somruk pasari lai release an ni theite kalomum tak zeta leiba in nuchia tamlutuk China kha theyang angin kanan clear chho ania chuwang chona lomam ka ti tak zeta hey committed liabilities ti niam tuma kum thum chunga chinfel tuma PWD tanga crore nga le point somriat pathum te PNE up crore som pani le point somruk point paruk pani BIC ia crore somnga pariat department zong daan ni te hi ti fel tum hemi balei ba ti fel tuman ni te hi alomom tak zeta department zong in rual khai taka SOR le DPR siam tumna om hi alomom tak zet in ka khiab department khang khang a hianin SOR in ang lo nual khan lo om thina heng te rual khai zo ka siam tum ani chuan alomom le donin ka khia pu speaker ka lome yang da ani boka pu speaker agriculture nuai hen economic service nuaya crore nuai sam thum zariat sing pu speaker ka thil zia hi kalau ti sual na sa ni hiน้ำเรารู้แหละนุนพุ่งจอยสานนานกุมดังอาละตีง่ายมีเราเต้นลักสไลด์ด่ะทาร์อันนี้เฮโลมบกะมิวสิกเลอาร์ตโปรโมทเวลนัตูรตานหน่วยสมเลเอ็นเซียวจันปุยนัตูรหน่วยจ่าสมงาด่ะอันนี้บกะตินพีไอชีตุยปั๊มนัตูรอิเล็กทริกบิลอัตานครอร์สมสริปังอาด่ะอันนี้กุมคัลตาเมกอาอินครอร์สมปังอาลาอินด่ะทำอันนี้บกะผู้สปีกเกอร์ให้เตียงบัดเจ็ตkanan dah thari alomum tak mewa bawar bil purchase atangina hun taka kan pek thin awanga bato lawa ribet kan mu nuai zali somsari paruk te ke deposit le di thi atanga crore sang khazali somruk pasari lai release an ni theite kalomum tak zeta leiba in nuchia tamlutuk China kha theyang angin kanan clear chho ania chuwang chona lomam ka ti tak zeta hey committed liabilities ti niam tuma kum thum chunga chinfel tuma PWD tanga crore nga le point somriat pathum te PNE up crore som pani le point somruk point paruk pani BIC ia crore somnga pariat department zong daan ni te hi ti fel tum hemi balei ba ti fel tuman ni te hi alomom tak zeta department zong in rual khai taka SOR le DPR siam tumna om hi alomom tak zet in ka khiab department khang khang a hianin SOR in ang lo nual khan lo om thina heng te rual khai zo ka siam tum ani chuan alomom le donin ka khia pu speaker ka lome
Oleh, members of the Purorin Sangrate, Losoma. Oh, speaker, kalome. Hey, Winia, kan finance minister ina budgeter on parte, budget speech, kanan say how doon niya, alomam lain kasya, maro chu po speaker han soy masagwar kan dua chu, hey, kan budget speech ahian, para som parian na ahian, kung masa budget speech akan lo soy tongin tun financial atang hian GSDP chair dantar le dikzok kan mangtana tihiron ziak lea nikum khan nikum budget speech akhan post speaker kan sarkar chuan kan nina diktakaya sang GSDP figure kan nei thin hi tha atilawa tlaniam ta anga lan phadon maila tuna tang chon huaisen taka figure dik thayang ber mga intea kan nina diktak po so kan ngam ani tite tin para som nina kan tin GSDP chu dan thar mga kan kalta ka wangin kan GSDP chu at hiam ta hei wangen kan fiscal deficit percentage alo sang ka thungani tite kumsang ni som ni panga som ni paruk budget se sona budget speech ate kan huwa post speaker he sarkar hi ataka kan nina tilangam lova mi pui mua in soi thiam tin ro pui takanga finance hiam takanga in lan tir kan tum ni hian ka ria chumi tilang chiang em tu chu he GSDP chu dan thar nikum budget speech ate tun kumate ron lang fo ta ka hian nikum august ni som ni panga sang ni som ni panga khan RTI ya zo ania pu speaker i phal nein ZPM part kai shruai Mizoram sarkar lo pian nu kumsang ni som ni pali nula mahen Mizoram state GSDP chu dana ti dang lama omem ti dang lama di chona dang lamna document emo formula emo karon dile tin RTI ya zo ania chu September ni som ni pani sang ni som ni panga khan anodal department ten anon changa GSD achana pu speaker ri phalnain GSDP hi India rampu state le uti zong zongin te na le chut na in ang tlang uniform methodology kan mang thi na ni he methodology mang hian National Account Division Ministry of Statistics and Program Implementation Government of India kai hruai na in komtin kan data te endik na naivek ni in chuminhu All India August ni khata release thin ani bok post speaker kan soidua chu finance and call thiam in tite ten na dang lambik mang nia in soiten helai kan fiscal deficit te hanin soi moi tumna sarkarin kan leibat tele kan sumle payan call thiab lo zia kan phatmar na turin ropui taka in chalin in soin thudik lo kan soi hi apoi katia zoram mi puite kan bum ahi kan bum fung mai hi athalawin ka ria helai se son chunga adata te engengamo percentage te engengamo min kan an soya akhave lo le helaya a thiam lo jok te poda an lo oi thei mai turang hian kan chong fung mai hi diklovin kan ria ani ten post speaker he han soi le kan duwa chu voinia kan puk ve lawang ti tu he sarkar alo pianga minda khamo oka mi puin mi ngeni sum kan pu ka mi pui minda kham oka ti tu ten voinia hian sum kan puk na sat zia te aron lang na sa hi poi ka ti le maya ten kum sang ni som ni pali le sang ni som ni panga year of consolidation akanan puanga authority measure kan la kan tia pu speaker tunna hei sang ni som ni panga som ni paruk budget han NABE han en khachuan voinia hian aril runa thak lein ka sia GSDP a 7.56% kanan kainol maya hei hi the Mizoram F RBM Amendment Act 2020 ina min du dan le soi dana chon 3% aya sang kai lo tur kan ni lain voinia sang ni som ni panga som ni paru revise estimate hetiang khop maya an sang ta hian he sarkar financial management lama atlak sia ziale ai ren chem lo zia alangin ka sia sang ni som ni le pa li som ni panga year of consolidation kan puak ngan ti nuwa
นี่กลุ่มสร้างนี่สมนิปังอานี่รุกตุน financial year คัลเมกะฮีนมเจนกุมาเฮียนอันปวงนี่อินกะเสียโอยกติตักเจ็ดอันนี้เฮตียงเซลกันกัลชวนกันรำตานที่นับโอยเล่อินกันริงอันนี้ตีนปูสปีกร์เฮ้ยสวยเล่สวยนูซูมเอ็นก็เทียมอินตีกันนี่บอกว่าอามารถสุกันบัตเจ็ตพิจารณ์กันอันนั้นลังเช่าเซลตาเฮลาเห็นเกดิโพซิตसरकार इनके डिपॉजिट ही न थोना ले थिल दंगता न सुमलो सेन तो मासे पैसा पे मैं तू रम लो दा छत न छिन खा अनिया तुन सरकार हियान ए नस तक मैं इंसान नि समनि परुले नि सरिता नियन कन एस्टिमेट ही के डिपॉजिट अम तुरी सांग ले माया चेंग वे बेल से सांग नि ले जनी समसरी पंगा दा तुम नि नन लंगता ए hi apoi katia sumen kol thiam in ti te chuan he hi ti niam tiniam turam malak tum niom mala tur niom taksi kha hetiang anga sang an ni chote hi apoin kan ria ani tin hei pu speaker financial annual financial statement pek so pani na te tin aron langa sum kan pu velawang ti tu ten he sarkar in sum pu ringot mai tuma ruam man na kan nei song anen hian apoi arab thak lein ka ria ani hei na ba ta train cheng wei bel se zati somriat te tin market lo na train vei bel se sang khat za som ni te tin UIDF atanga vei bel se som thum te saski tang phei chon vei bel se sang khat chuang ani awa yan vei bel se sang ni li som sari panga puk tumin rom man na kanan siam ania he hi ka soi sel ngor ani lawa he kan lon puk te hi kan ram ro king siam nan kan ram le nam ta na ma son na ni theina tur mang turin du nge ni ngen na kan siama nom chen na mai ni lo minister in motor pakhat ai tam kan kol lawang chief minister chu kar man to wa chuang lawang tia ro pui taka in soiten voinia kan sum hi nom chen na kan manga advisor to CM pali panga kan neya tuna pe chon advisor to CM te pon pool speaker department chananan nei chhota zela OSD te sumtam takin aluang ral ani hei voinia hen ataka kan lan chuanga ma thain ka sia sumle pai kan man film khur hi atul tak zet in kan sia ani ten pu speaker kan soile du chu hei kan budget speech a hian healthcare chungchanga hian Mizoram healthcare scheme hi acha kati khop maya miretele har sa jok te pon an chhor changkai ni amaro chu he kan kalpui da na hian en non ngai omin ka sia voinia chuan phailama en panel khuta hospital tam tak kan neya phailam doctor phailam dam doin te red to dan kan riani voinia chuan Mizoram mire thele har sa jok te hian ZMC le civil hospital kan chan lo chuan kan pan tlang pui Mizoram hospital tha kan ti te hi kan pan lei thei lawa hei hian a huam si lawa chuwang song kan sarkar hian ngai tua da thar seng se phai lama kan in tira sum tam tak khuta kan zulwan ral ti rai chuan Mizoram kan dam doin thatak tak te hi thopui turin sarkar hian rom man na siam wat se a thain kan thedeu ani ten hei mun phia aron soya pu speaker hela hi soile ka du chu kan area ka biali mun phia area nia sarkar hi mun phia kut na thok tu te thlai thar chungchanga inin rol lo hian a hlo thling ni in ka sia ni kum phan mun phia chungchanga in lo chamlet der to man to pon kan in sal thei lo ani tun kuma chon sarkar in rol lova ahring aro kezi asomria ta in ti line voinia chon ahring kezi asomli sommaten kan sal theita kan tlang dunga chuan sarkar in rol lohi kan lom tak zetani ti kha kan soidu ani aret kan ti thata tenpu speaker kan soile du chu mun pia chungchanga hang ka soi thina aro re thi fix lowang sumdong vai ho khu an thiam ang renga khulai baga pheivel ringot po sundar ali ate chungchang po a soi tur tam viau rualin aro ahring kezi thum hian aro kezi khat asiama chuwang chuan aro ret somri ta dalo hian ahring re thi cheng somli in vengila aro re ta hi chu cheng za chuang hian vai ho khwan an la reng theyang chuwang chuan rom manna kan ho tu ten in nei vat hi atulin kan ria ani ei soi tura tam khop maya pu speaker kan kal kan de nok anga tin hei
state owned tax revenue chung chang a hian soile kan du chu state owned tax revenue hnuai kan hmuna turte state GST ate professional tax le vehicle tax te property registration chung chang te ania heng mi puisor fuk theina tu rang professional tax kan ti te vehicle tax le property registration ate thane ngai takin sarkar hian ma in la a tin stamp duty te po alle thum chuangin sarkar hian in han ti punga ama ro chu kan soidu chu GST hi India rama Mizoram ZPM sarkar rong kalian ke mani GST lak suahi atlangiam tul mai lai hi kan in den le ta tulin ka sia hei achana chu he sarkar hian in midu sak zong ZPM party te nga departmental wa ka pe in GST ka theilo turin in siama chu chuan kan ramina kan poisa thar chuwa ve tu GST atanga kan lak chuwa ve tu ri atlangiam zela hei ram mangai tu sarkar ZPM mi pui sarkar in ti te hian in ti to patulin ka sia kan contract kan du sak zong kan pe ka GST la thei bang lovin department to lo ka kan kalpui reng chuan kan sarkarin kan sumhu na tur kan sumhu tur tam tak kan chana hei hi thalo tak zetin ka sia chu wang chuan mi pui sor fu zonga revenue tax te lalawa helai kan du sak zonga contract work kan pe ka te GST na sa zo kan lak thei hi atul hle in kan sia ani tin hei kan revenue expenditure te kumma sai nan tlan an sanga kan capital expenditure te an tlan niam feta a percentage sa tin helai CM finance minister ina budget speech aron soilef annual financial statement adata helai achat ronin ti achat te hi ain ang lo de feta apoinin hei chu technical thil engamo typing mistake te po ani thaya voinia kan soidu chu sarkar tha ram le nam ngai tua ram mason na tur ngai tua tak tan chuan kan capital expenditure te sang zo ka kan da theina tura kei mani kan in su mi tul tak zetin ka sia routing mason na thok thei tura capital expenditure asan theina turin kei mani sarkar chunga hian engtin nge kan lo in hre kanga eng hinge thil tul lo kan ti sum luang ral tur sum man ral mai holam taka man ral kei mani in hai vurna kai nge ni kan ro puina tura sum kan da tamlu tuk te hi a fu lovin kan sia chulaya chon pu speaker hei hi in sum thei deu se ti kha kan soidu ani ten hei bana kai chung cha hi toite han soi ve kan dua economic service sector chung cha nga hian helaya hian hand holding scheme kumin chunga masona tu pui ani le don ti thu te kan muwa sang isle som ni parung ni sari bi a hian cheng vei bel che thum som nga da ania amara chu he sarkarin kan soi len bera chu thai thar le na chung chang ani so thing te mun phia te marcha te ai eng te leina tura dia e chida ti kha kan thu pui berani helaya hand holding scheme noya vei bel che thum som nga cheng vei bel che za som nga chia mai hi kun na thok tu te tan kan da sang hi apoi ka tia adang vei bel che zani hi a thonin CM special package vela semral mai tu rem ni ti hi ka zodu ani kun na thok tu te mangai in ti he sarkar hian vei bel che thum som nga hi atanga vei bel che za som nga khai thar le na tura ada ba vei bel che zani hi enga tan nge mana tum ti lai te hi karil ruwa an lian takzet boka tin pu speaker hei ka soi tu ri ka langa ang rengsia amara chu ka soi tam to lowanga athu tangkom na kan soi du chu helai kan budget speech a hian ka soi fo thin ang kan thalai te ta na kan lowin tiam to na angin Mizoram Development Bank din ani tu thu le chu ta na sum ruam man te ron lang tel ve tura ka be sei line an lang lo hi poi ka tia ten Mizoram State University lung le da kan tum bultan na tura ruam man na poisa kan da lang mia ta lo te hian kan thil ti tu ma hi kan zu ji mayang ham that lang nan ro pui ta kalan tum na na ta ka tho thei si lo hi kan ti mai em ni ti te karil ruwa an langa chu wang chuan tu speaker he sarkar hian uluk taka kan sum na yang te kan man thiama ten mi puisor fu zong ni lawa sum kan tho chwa theina tur te ngai tua kan ram le nam ta na thane ngai taka
กันซุ่มในยังอังเตเอ็นก็ลำพังตูรินดูสักนะพลันไปอินกังไงดันเตกันสวยเวนีก็รอไหม เลยเราโมเมกันเมมเบอร์ข้าใส่ที่ยังไงเสียกับช่องโฟล์เขาก็ติดบนตีกระสาวเดียวมาเราจู่อินดินเราละฟังอินหันตีเตอินติสางตีเตขัดจู่อันติสางเตหันตีนี่เสียมั้งอันตีหันตีนี่เสียละจู่ดิกซ์ก็ไม่กันแล้วตีเดี๋ยวไม่เมมเบอร์เตกันใส่ขานี่ที่มาให้จู่มีหลุมตีเชื่อมเตะสู้